Lakhain ko rapli Deopani constituency ke parlo Santipur Deopani College along Deopani College Foundation Day kam 16th Social Freshers Meet ningkan surihni ra ingkora phwa baha apharman me ke paman pon. Sonsi jaime ka tengpen Deopani College mahang ke pathek ponalong ki claim ka chepadu ka bang phubang phiatum aphan ka chikimo pon. Deopani College mahang ke thekarni lapen 16 Social Freshers Meet Amelong aluhi sarpuaman pen Karbilong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang Anparta Richard Togbi EM Karbilong Thomas Council in Charge Education Sujo Rongphar EM Karbilong Thomas Council Arts and Culture Sorbong Telenga MSc Deopani Boson Rongphar Principal Deopani College Abarin Deopani College Principal Atumpen Kedanglo KCS KSA GBs Manpeng ki thekiding atum chitong tun si May RDP Binpur में Deopani College के नॉन मत के थिर रोंग दिम अविलांग बोंता नॉन इसी कॉलेज के चार्ली अरी सोए जांग तुम फाना पेन Deopani अंग कंगारार फाना बिरता के में CM Dr. लिराम रोंग हांग पेन के पांग डाकपोन के क्वालिटी एजुकेशन की दोजिया फान के चार्ली अवारसाई के मिशन नंग जीपू मथा पोन पेन Deopani College फान नोंगले अलॉटमेंट पीपोन पो अंचो तकली कॉलेज बिल्डिंग प्रिंसिपल ऑफिस स्टाफ पेन के दांगलो Kinang sot an development ipon popusing by dak lardam alam thipen ningji pon. Langpet kan sebelum kana lapen Deopani College adhan longli yang sot masih kari yang lo termasuk sponsor lapen ke orang masih ada tame itu ada kapre building mane principal room can check no, classroom can check no, administrative building can check no, teachers common room ada, lagi kita boleh kan, itu karena lot of konsep. Deopani College Foundation Day kam 16 Social Freshers Meet. Dak nitum Deopani College a campus long si peman pon lo, labang so long nampak citon nun si, ilitum kacing honai, ning icet henai, Dr. Liram Ronghang Sir, Chief Executive Member Karbilong Thomas Council, aluhi amana peng pen citon nun lo. Lapen alang linitum college governing body aphan dak Deopani ara aphan college student aphan staff aphan ning pathe dikang lo longle allotment bangke nang pier lo kusin nito ha pilopen long wek po lapen apar sami principal office lapen classroom building lapen ason college akalang yan kanang pipo busin nang chak pon situm ningarong olo Sang ti dipen projen terang Karbing Long Life.